Ой, 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 enggak punya. Media sosial dihebohkan dengan dua rekaman ledakan dahsyat yang terjadi di antara kota Popasna dan Alchevsk. Rekaman detik-detik ledakan bergemuruh direkam warga sipil dan tersebar di Telegram pada Jumat 16 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan ledakan mengerikan ini terjadi di Republik Rakyat Luhansk. Narasi unggahan juga mengklaim pasukan Ukraina diduga menghantam kota yang terletak di antara Popasna dan Alchevsk 35 hingga 40 km dari depan. Namun klaim tersebut tidak dapat diverifikasi. Ledakan yang terjadi pada malam hari tersebut tidak memakan korban jiwa. Belum ada informasi lebih lanjut yang diberikan pihak pemerintah Luhansk terkait insiden ini. 86 районов. В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск Вооруженных сил Украины «Лиман». Кроме того, в населенном пункте Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, на котором хранилось до 2000 реактивных снарядов системы залпового огня «Град» и свыше 3000 артиллерийских снарядов различного калибра. В районах населенных пунктов Родинская и Павловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Кураково и Константиновка Донецкой Народной Республики. За сутки уничтожено 6 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Коликово, Площадка, Головатка, Попасная Луганской Народной Республики. Тердин, Харьковской области, город